تو اوف ابن مالک یکی از صحابای پیامبرمون میگه جنگ تبوک بود. من آمدم میگه پیش حضرت در خانه یک چرمی بود. اینم امام بخاری میاره. میگه وقتی پیش درآمدم گفت اوف تا شش چیز اگر به وقوع نپیوندد قیامت نمیشود. همین شش چیز گفت میشود بعد قیامت میشود. میگه گفتم حضرت گوش دارم این شش چیز چیه؟ گو یکم مرگ من، تا من از دنیا نگذرم قیامت قایم نمیشه. زیرا برادرای عزیز تمام صحابای پیامبر گمانشون همین بود که این حضرت همین خیلی محبوبه در خدا که خدا جانی را نمیگیره. بر همین همون آیتی که اینک میتون و انهم میتون، ای محمد بدون که تو هم میمری، اصحاب هم همه گردوانات هم همه دنیا را پدرود میگین. یگانه ذاتی که باقی میمونه ای الله هست. بغیر الله همه تان از دنیا میرین. اما آیت کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. بین یگانه ذاتی که میمونه الله هست، همه دیگه میگذره. گفت یکم نشانه ای که مثال گویم تا قیامت، تا همین نشانه نشود قیامت نمیشود، این است مرگی من. گفت من باید از دنیا گذرم. دویم گفت اوف بدون که تا اگر همین بیت المقدس، تا همین جایی که حاضرین یهودی ها و فلسطینی ها، همون جایی که پیامبرمون از اوجا معراج رفت، خب همون مسجد اگر تا فتح نشود، تا مسلمان ها همون را اگر مقصد نگیرن قیامت نمیشه. حضرت عمر در دوره خلافتش بیت المقدس فتح کرد، گرفت، در دست مسلمان ها تسلیمش کرد. سیوم چی گفت پیامبر؟ گفت سیوم گفت چیزی که میآید اوف گفت این چی است؟ این گفت مرگ ناگهانی بسیار میشه. مرگ ناگهانی بینیاد زیاد میشه. ولی شما اگر تخمین کرده باشین مرگای ناگهانی بسیاره. کسانی بود که حاضر بود سحر نیست، حاضر بود اینجا میخیزه میرود، یا یگان درد، یگان صدمه، یگان چیزی ده مبتلا میشه. گفت دردهای یا مرگهای ناگهانی زیاد میشه. دیگر چیزی که اوف گفت میآید. بعد میگه از آن چهارم چی گفت؟ گفت تا اگر دامن امتی من را وبا نگیره، اگر انمی طاعون نگیره قیامت نمیشه. حضرت حتی آمدن وبا را برادر عزیز در حدیث بخاری پیشگویی کردگیه که اینا من حاضر تا مثال 131 هجری را بگیم تخمین میلادی قطعی بگیریم، اینا تا 750 میلادی را ای پیامبرمون تا مثال ایجاره اینا تا 7 عصر بگیم. اعلی کبینه که 5 تا طاعونی مشهور شدن برای شما گفتم که با این سالهای منبچ هم چقدر که اومده است. گفت تا اگر طاعون نآید مقصد قیامت قایم نمیشه برادر. ولی حضرت عایشه مادرمون یه حدیث داره از پیامبرمون که پیامبر گفته است که دو چیز امتی مرا مقصد کم میکنه، نابود میکنه. گفتن چی است؟ گفت حضرت گفتن الطعن و الطاعون. گفتن طاعون شو فهمیدیم، یعنی وبا را فهمیدیم، لیکن طعنش چیه؟ گفت القتل، کشتار بسیار میشه. کشتار در بین امتی من بنیهایت زیاد میشه. امتی من را کم میکردگی یکی طاعونه، یکی قتل. بینید پنجم برادرای عزیز چیزی را که حضرت اوف دا گفت که تا نیاید قیامت نمیشه، گفت بین امتای من فتنه بسیار میشه که ما در دوره علکه بعد حضرت گذشتن فتنه ها بین مسلمان ها آغاز شدگی بود. دوره حضرت عثمان دا بین، حضرت عثمان کی به قتل رسانی؟ ای دستی مسلمان ها کشته شدن. بعد حضرت عثمان میدونین چقدر مصیبت کلان شد. دورهایی که حضرت علی
мақсад 4 сол ҳамин 4.5 сол ҳамагӣ хилофат кард, лекин дар ҳамин 4.5 сол хилофаташ мин ҷанги ҷамал дошт. вақте ҳазрати оишаи модармон омаду нафарое ки усмона нобуд карданд, қотилои усмона талаб карданд, ҳамин ҷа мақсад байни ҳазрати оиша ва байни ҳазрати али хоб инҳоро як талотум андохтанд, ҷангшон андохтанд, 10,000 мусулмон кушта шид. 10,000 мусулмон, 5,000 аз тарафи ҳазрати али, 5,000 аз тарафи модармон оиша. ира ҷанги ҷамал мегуфтанд, дар таърихи машҳуре. баъди ин бо ҳазрати муовия омад накарданд. ин буд ҷанги сифин. медонед дар инҷа 70,000 мусулмон кушта шид. 70,000 мусулмон кушта шид. халас ҳамхели набардҳои байни мусулмонҳо бародарои азиз омада мисол то имрӯзҳора ҳамин нофаҳмиҳову ҳамин мақсад сода истанд. ҳазрат гуфт инам гуфт яке аз нишонаҳои омадани қиёматам ки то фитна дар байни умматум нашавад, қиёмат қоим намешавад. баъд шашумша ҳазрат гуфтанд ки шумо мисол бо румиё сулҳ мебандед, лекин румиҳо бо шумо мақсад хиёнат мекунанд, ки бисёре аз соҳибои ҳадис мегӯянд оли ин масъалааш рух додагӣ нест. халас бародарои азиз, мақсади мо аз ҳамин беморӣ буд. худои меҳрубона мо имрӯз шукр мекунем ки дар ҳамин тоҷикистони азизи мову шумо и дард нест. шукр мекунем ва доим дуо ҳам кунем ки худои меҳрубон ҳеҷ гоҳ мақсад и вориди ин мулки мо ва мамлакати мо ҳам нашавад. дигар мамлакатҳоям ки мубталоай дуо кунем ки худои меҳрубон ин дард ай болои ҳамин мардум дур кунад. як осудагию хубӣ. албатта дар кадом давлате ки ҳамин дард боша бародаро, ӯ ҳатман таъсираш дар мо, дар дастархони мо ҳатман ҳаст. барои ҳамин алалхусус бачаҳое ки мисол дар русия ҳастанд, шумо бо зангшон мезанед, хеш таборотон ҳастай, бигем ки бачаме ҳамун чизе ки қонуну қоидае ки дар ҳамун ҷо ҳаст риоя кунед. зеро агар ба шарте дар тақдират, инак ман шунидам ки чанд бачаҳо гузаштанд дар россия. хоб худованд раҳматшон кунад. мо вақте мешунавем дар ҳаққшон дуо мекунем, худо раҳматшон кунад. бо ҳатто дар интернетҳо дидем ки бачаҳое ки имконият доранд бо кӯмакшон кесанд, мақсад ёрдамҳо кардестанд, бурдестанд, додестанд. худои меҳрубон ӯ бародарои моро ҳам бо ғайратҳошона зиёд кунаву алло бо мақсад онҳо зеби ҳамин худо ҳамора додааст. бин аллакай маълум аст ки ҳаморам беҳикмат надодааст, ки инаи рӯзҳои сахта бо дасти мисол ҳазорҳо ҳамон бародарои хучона мегиранд. ин кора бояд давом тиҳанд, вале бачаҳора гуфтанд дар кор ки ҳамин масъаларо ҷиддӣ бубинанд. хоб майлаш агар худои меҳрубон рӯз шабуд карда бошад, бигзор аввал сабабҳоро ҳамаша, яъне асбобҳоро истифода бара. ҳамун ниқоб мегӯянд ниқоб кӯ, даста бушу даста, карантинае ай хонат набро, чизе мегӯянд риоя кӯ. агар аҷал ки агар барои алло дар кор бошӣ ҳамун тара меовад, лекин баъди эҳтиётҳо агар ба шарте ки риояҳо агар бигзарем, иншоалло ин ҳолатда бародарои аз анамун дараҷае ки гуфт паямбар шаҳодат мебарем, иншоалло мо ин дараҷаро мебарем. лекин агар накардем бародаро, мо ҳамин дараҷа маҳрум мешем. ҳамин чиз хеле муҳимае. имрӯз фақат дар тоҷикистони мо дуо кан дар кор ки худои меҳрубон ҳамин дард ки нест, ҳамин дарда наёрад. аллои меҳрубон ҳамеша мулки моро, ҳамеша мардуми моро дар паноҳи раҳмати исматш нигаҳ дорад. бародарои ғарибӣ мо на танҳо дар русияанд, мара чанд рӯза аз амрико занг мезананд, аз давлатҳои қазоқистон занг мезананд, халас ҳамин тамоми шаҳрҳо занг мезананд. ҳамаш ба як ҳоҷи бобо даҳақмон дуо кунем ки халас ҳамин хеле мушкилотанд тари ҳол ки мо аз онҳо да бо огоҳтарем. дуо мекунем дар ҳаққи ҳамашон ки худои меҳрубон ҳифзшон кунаву худои меҳрубон мушкилотҳоро болои саршон дур кунаву бо худои меҳрубон рӯзҳои хубаву рӯзҳои нека бо насибшон гардонаву бо сиҳату саломат назди падару модарошону
وطنشون و خانواده‌شون در رسانه خاندان حاجی بابا در خدای مهربان فیض و برکاتش نازل کنه. ای حاجی بابا را خدای مهربان دوام عمرش نیک کنه، خیرش کنه و الهی مهربان همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهش بداره و فرزندکاش هم برادر ما عبدالستار هم اهل دوستا و همسایه‌ای که جمع شدین خدا همه شما را در پناه رحمت اسمتش نگهبان باشه. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب.